Danas u današnjem tutorialu ćemo igrati Crystal Sagu. Prvo treba da odete na ovaj sajt i da se ulogujete, to se ulogujete preko Facebooka, to vam direktno ide na Facebook, ali možete i da ostanem zatvoran to pošto ja snimam. Imate servere, naravno, itd. Možda kliknete koje igrice hoćete da igrate. Samo ja ću napraviti novog lika. Mogu da navrstim i igrice, samo malo je komplikovano na rad igrice da se napravi. Gledajte muziku tu, ja ću vas to skratiti. Da se ne čuje, naravno da se pustiti muziku u ovom tutorialu. Ostavite da snimam za moje drugove koji su nalazili ovdje snimam, jer oni nisu dugo igrali Crystal Sagu, pa ja sad evo da iskoristim tu priliku, evo ja sam 5 levele, kao što vidite kako mi lik izgleda. Sad idemo malo da se sigramo. Isključimo zvuk. Uključimo muziku, naravno. Samo moment. Pošto meni ima i efekat. A to je retko u Bandikamu da ima efekat. Dobro, nemam to pesmom, nema veze. Prsnete ovdje. Šta sad? Novac je spreman. Zgotek je moj. Bam, bam. Jedan za tebe, jedan za mene. A za njega samo vidim. Njega voli više nego mene. Jesi spreman za ovo? Šta ti kažem malo? Aj, napravit ću jednu devojku. Pa što to, što mi se tako? Marina se zove. Da sad on ide na nju, ali imamo dva viđenja. Lepo, samo dođe ja. Dobro. Se slažem za delo. Neko Nikolu i Marinu. Tak, sad ćemo izaći. Učimo ponovo. Ovo vam je taj sajt za igrice, kao što vidite. Znači, to su vam sve igrice koje imate u Face i Zombie 2 i kako jedu pizzu i itd. Imate sve igrice. I to sve
ovo sad bacala su nam ta dva lika. Mi igramo na server 87. Pošto sam ja sad izlučio sačekajte naravno da vam ovo slika, jer od 300 sati je dovoljno da igrate što više likova da imate i da su najbolji, da su 100 i neki level, 200 neki level. Evo vidite, on je sad pokazao da ja imam dva lika. Znači, jedan i drugi su na 87. Mogu da igram i na jednog i na drugog. Ajde, ja ću kliknuti na ovog. Pošto ovaj sljedeći level, malo da njega levelujemo. Mislim, ovo snimam pa se namazamo rugove, ovo ću posti na YouTube. Vidite, dobili što ćemo kupujem. Yes. Moram izbaciti na ovom. Ali treba snimimo. Ne znate ovo da radite. Ovdje postoje zonu. Ali nema minimalitava. Evo, vam to da se borim.